I mean, you the update Pina at the Aba since the Premier League in Manchester Associate na Manchester United. Wama W Jomo Bwana pay me the one update and Swadeba na yet made the one come Barca at the confirmation about under Alejandro Party. So Bakwa na so Tanano, yet the update Kakranso at the Mawanchi Hudoso, not Yako friendly Ghana, Pia Jibobokono, Yasin Nada, Wamuswe Japana, and commanding in the Barcelona, El Quadiamani Mekomo, so Yasin. Makato Sano Pebia so dia ma hunye hwam na wo be hwam pa dia eno ye Rexona ana me kan for dem 72 hours e den ka papa na di gina hom ento you obi amfife tato na e man ka egina ho Rexona ni eno na bebo ada biada ento pa wo so dia na ja wo so di bi ene afo motrem kama na tima man kapa no so tima gina ho wo cosmetic shop ana fe ba bia tom body plus bia na wo be nya Rexona na no so tima abo ampato atade akọ no betima se no be 3 times sansa nya de say fifren kabia ebejam na atade no kwa no enkabone bia nyam na mpo apesa wo kwa akofo bi ho a wakaze agoi emze oho ense da nya kama patom ano ana be kamfo edema teleso wo be de ma YouTube promo no edi aba musu betimi ahete wo so nsa betimi account de ni nyina no uyusu teleso play up na we di djuma di sendiska afenso wo di recharting wo recharting efi 10 Ghana ekwa be bato ano so aba be ka promotion no na no swetima boy panya airtime kra wuto data sa kwanya no so na teleso mahiti promo no wonso won second there any every month bia no anya record 1 million Ghana cedis no with each no wonso tafa betime bem every week bia no and 20,000 Ghana cedis so with each every day bia wenya sika kwa there enya no 100 Ghana with your two bottom phone no one star 50 hash star 50 hash and you teleso mahiti promo no waba be ka ani jeri nyam antwa to me pay e de mama kato se Belmont no anu na kama Belmont non-alcoholic drink no anu na your original one since ya de back in tea ayi obi na your engagement bi na your outdoor bi ana ya normal sa kan de anu ya Belmont anu ana do na so ajatum na Belmont se ben kanto se with the nearest shop bi a bel bia o de provision store bia wo koto dia me pato wo de wo num na transfer uni keke na unya transfer uni se ya anu no moment no aba ka ho na sa fatu Instagram wo sa de TikTok afi aya na tase wo so wa ya na aya hashtag anase at aya bell beverages anu o de count ba pa anu timi se atade apepia nkoma ene ade nyina ni jeri nyina yetime enso ahitiabom na tase no enso tima ya kama o pado do atrato a no me sa betima first no aya 0544335900 anase 0544335800 anu ya bell non-alcoholic malt drink original one no na unsa encounter there na tasa no sunya come from very smooth atasa no on my refreshment no abo mani jeni so nyina etime akwe na no so etime abo wo mata ma ena no pe no bo eso yasene enkofa ma so yakwa di update no di adamo makato za I sense say 40 toilet promo no egusu atwane den na eno na everyday bia no wo ko makata kokoto niama adasa unya differences unya wasinema say unya smart TV anase laser air TV unya sound system ebana kitchen appliances o mediri nyina biaba air conditioners ni nyina no nsaba kan de ene I sense akate entana no pay from where ewa huma we su no mo su nyo so bibi bia beto makate be ma revi say 5 years warranty and o mede man na factory toy promo no aye 10 days and ye dey we must start on the 18th of August year and am copying the 28th day of August and aye bako je bia so ani asan kwa another 10 days and also from 28th of August I copying the 8th day of September not as any jeri nyina timi every pay and take ko showroom Ghana for na ba bia won sabeka okotakwa and takwa dia we be na sense of we do any tembo sunya no many aina be and the jeri twafe we call aya the transfer touchmana we be no mo kotamale we be no mo kofowidia we be no ma fe ko mankasima and so on saka aya hisense and afi voter region ado and so aya hohe and can the baby bebe we call atimotamo we call hato bato na north industrial area Jansimo bato broadcasting area bo ho and there September community one and so be no na chasania man atima ko e jama kumasi ade and no and so ya dum post office and chorma pay wo mo bo tafo asara chance tano so and afi kumasi city mo no nya hisense me pato we call ayo boasia and so be nya hisense wo mo numbers no 0302550000 hisense ni and you mo twibom ne manyina nya kama and from MTN wo so
so atawroma wo me say do me de nema pa na de ma ene MTN home fiber no ene wo fa phone a ene wo browse anya fina ade ne ba fa wo wo so na tese ko ento me so me de one man package e de aba na de abema wo niama wo ye ba content am no ene ye 500 megabyte per second ene every month bia no e 999 ana obetua afa 300 megabyte per second ene so every month bia 444 ana wo mu 100 megabyte per second ene so every month bia no e 299 ene ye MTN home fiber jentempa na yemna me pod ya famo na mani teri nyina enye pay wo ma tawre mani nyuma ko nkae pia na no pay no wo mo so asene nkofama so yakwa di update ni nyina adi atamwo me pato ABC games no yankase ABC dia ya dia akade and 244 na what are star 262 has star 262 has now what pick 3 letters yeah do na letter ba ku piema me pato sika di try na ya bo hom premier sa se mienu piema ya bo hom premier twe ana miensa piema ya 2 and times to stake na dam so benya sika edie pa ABC games every Friday bia ya jackpot na every 5 Ghana akonso ana betime twa bi national lottery authority at the stamp de so aya no amani de ABC games no agudie no 20 ya na teso so atwane ade ane ya kama Kulun Ghana Limited wo me de adupa na de aba wo me de untu capsule e de aba eno ya meme do abo ba me bia we ya ba ma to nso ntentema ane ya de aba kanfo e di ama ana fe so odun nso asabe oti ya e wo be mam doctor aka to so prostate enlargement ana teto we do untu capsule ma wonsa enkan de eno ati wo me de make Mr. Kill nso aba na Mr. Kill no eno bo ba ma wo bo WJO on pass agudi aba form wintimi nya tuma ye libito enso e wo form ampato eno na be page media ma fe premature ejaculation no etu ase de ama be ma bia wo yo ba we do ye araba bazen tabeta no na boa e ma ma yo se metimi wie peye wo yo ba na obu nsa na e kame se jajo na wutwa e do ba bo no aye araba bazen tabet afa wo ni wura sia wo mpa mi ntwida feelings ru nya bia we do ye araba bazen tabet performance ani drug shop bia na ma unsa enso nka we do wo mo numbers ne 0244275429 na wanya Kulun Ghana Limited which wet man no mu panebe wo ma tawroba wo mo so asu asene enkrofama so na yendi chakakra enfama nyame anim ne ene matis ne bi enso eba so na ene wo ya matis eba so na say na enkoba no enso asiti Chelsea e wo game border Premier League no ene ya Chelsea nkwa na border ene ya nyumere no so asisi no Chelsea I Manchester in fact I ya we game e ma Chelsea wo me ne Fulham ana Chelsea this year ne wo ko Spain so a abia La Liga 2 matches ana eba so Sasuna womani Levante ana ebani ya Nyamalaha womani Deportivo La Colonia women kebeni so betimi atotwa afenso woko etera Serie Mates abaso nie ubenya Bologna na wanya SS Lazio afo benya AS Roma womani Fiorentina ana ebani so ye game etotwa ewo etera Serie na no peno ye kete dem na me ko Germany woko Germany DFB Pokal Cup no eno so Mates ni bi betotwa Hamburger SV womo ani tiba ya from SC AFL womo game enso ebo atase Fallback ewo game na FC Cologne womo so ani Fallback kickers womo game na soccer o fon so ewo game bana anti anso enkowa kakwacha eba ewo dwumadi so a je kache dem na ma start na ye ni nkoba kakwa nyame anim ne anu ada me ya so wisiri nyina ademamo anti yansan koya team anu amu tie so ni nyina matches na ya bo ni nyina me de ni nyina bantia na dia ye ni big matches na me de ni nyina ademao anti ubenya of favorite clubs ni ewo mo me pato ma me se Madrid nyame anim ne wo mo so ete Espanyol abo mo ntena me no ema Espanyol wo mo so etimi etibu ba kwa ni ye kema eto do ubenya Barcelona wo mo so anu ada ntena num na Barca enso wo so out wo mo so entime anteba kwa ni ye kema eto twentino na wo ma me wo squeeze no so na fe yan with the way ni manum enso sitia Atletico Madrid wo mo so draw wo mo ne fia well ana bo game no afa so Arsenal wo mo ti Coventry ama mo bo mo ntena me sa Coventry entime Manchester United etina fie ama ya desa City in fact ya weke ana Manchester kwa City abo mentena me no a wo mo so entimante yenya Tottenham Hotspur wo mo so game no Bradford eto bo bo mentena me sa wo mentimante Inter aya Milan bo ko no abo entena na ama ya desa Monza wo mo so etibo ba ko yenya Manchester City wo mo ti FC Bournemouth abo mentena me no mo so etibo ba ko Liverpool anota wo mo ni Newcastle wo mo bo 2-2 afenso yenya Juve wo mo
so ebatena bako ema fiesinon wo mo so antimante ane enya AC Milan wo so 2 goals ma Torino enso atimu bako afa PSG ene Stade Rennais adia no eboyiri yo tutu ana tasa no so toja ane matches are notable one akase na yade aba ewo squeeze no so na eno ata mepato Liverpool game no wo bu powie na Gary Neville ababo ntina baba kasa na Gary Neville say eno 2 players ata so mo Liverpool in fact wo to mo hu ya ye pa ane e be say players be no so obenya hwan Abranta de Alexander Isak ana faithful when Fiat Yakwaba biem another one sense biem enkofo bi anyway since womu journey Liverpool no ani ade te bia ade asa bia womu ensu dia na manfo abo no omunya de ana say na ade na esiko eno na kenim sanko anka ade na adane anka ne manyina betumi akoye dia ma boys no me pato enya sa na koyo nkofo no sisia no yase dia womu di wie last season no eno na sa 2 players we at the aba ana Gary Neville say do betuma ka tell Liverpool ani Abranta de Alexander Isak ne say wo wejide wa Alexander Isak mo esan so ba Premier League ni ma wo per striker no man 40 chomo wo bi ti say Gabriel Magalhaes mo ani William Saliba ani Van Dijk be Ibrahim Konate mo wo mo tough time na ya certain player Alexander Isak but then time no wo tiba ani Newcastle dia na ba Abranta de join Liverpool ne bo ni nyina na nke hu Alexander Isak no eni obi wo so ka ta Abranta ze nyame anim ni 125 million pounds ni ede to no entis wa nyine no ho no ambo Liverpool wa ya ma Liverpool for boka eno ye Gary Neville eno adan kobeka ko ade tuja wo wi e beba no say Abranta de the flow in the Fiat de do abeka ta ko dan say na no da wo ba ya so usa won cha dan nyine adaptation no ha kakra we ne season nyina last season ya ba bie this season asase a ano so kokwa asasa na Abranta ne ye ama no da ye change na film ne ade no so da bi ade say enya acceptable wo mu hweye no omunya ade ma kakra emfanka ye na very disappointed and other 2 players no womu mande ba womu boy de ma Liverpool boboko no ani enkobeka kwanso eba ewe dwumade su now mame nkoma ni me and other Yasi Luis Enrique wono nso no wadwa bruta na widim so mu kem no eye 2-2 no made Stade Rennais edisi ne omu powie ya na yaso mu po kem ni vie ya and central for ekwachi Luis Enrique ano mbi san so pan game no hu ne san and also in fact we are worried we are very annoyed and you be san say there na ma we just and also score line no catastrophic in fact na nya score line no so pe na apart from score line no ade ba ko say ha ne ye pa na amwa Japan no your office no what's the season in Basel ano mo making complaints ano mo kache mu referees ne say eniema bi our friendly can ma referees mo ya wo mani nyi ho ama o say referees ni so mo boso this season de anya de so mbe ya sa ne ba no wo so ma sa ya de ni piem eniema na wo mo ya embroma football enso nya kono na no ata wo say wo minister de ne no referee no handle game no wo no so ya sa de no na ema cha so obi a na ono so di buafu no ane enkoba kakwa so Luis Enrique edi aba e wo dwumade so na anopa me tell them now my member Premier League na menko Aston Villa menko din koma kakra another yes Aston Villa for kobo kema nan kenim so Oli Watkins bebo kem yate ya yes Oli Watkins and cast squad no home na ya pon kem no an yakobisa we na am say dia na buy into Oli Watkins run financial can no so mumisa akoda no an yes na so na ya head coach no say na say makate players on bebo kem me de coach kan na player na ka so mba me no dia question bia ana say dia no ye na memfama mo enti mu hia no ye pa dia mo mfre Oli Watkins na mu misa wono ni ma di kwantia eno ada wansia kan enso from my team me kokodi nkoba yase say Abranta the personal terms yase Hilal for no ene na kan wadi atum dada na kama sa Aston Villa for ana twetwe ne ma say Abranta person ko Saudi Pro League nim enti no ada ye friend so nkosia kan a me patron ne coach say Abranta so wentimi mo so yadio so nyado Abranta so head and okay in 20 minutes kan and from Aston Villa bobo kana no pay reporter men say say yaso makata Abranta no say one on to tuni niama ye na yase Hilal bobo kon say wamba samba wo me de bid ne baba na from ahwedewa ene man so betumi akwa no e update men say kan e wetuma de so na anopa me catch down now yenko Manchester United na nkofo ne kobo adabiju ade na mfa ama boys asase e ka say United e be ko ni na mobaka ya Manchester United o supporter bi ama kwa no baba ka say
one wadi any team what was Manchester United ebetima winning Manchester also makunum na watime unity yasa kodano sije any team no gunu so because Manchester obuba na welcome Manchester obuba na welcome na nano da yesa tire ho ene amonko high magwa me ehwie pedi ene Manchester pan yasa ho city foi ene game na nyese yasa me hwebi as a TV ke wo twetwetwetwetwe na Manchester for na twa from him ene Bruno ya Manchester for me enya so ana Bruno Fernandes Mr Assist ono na Premier League no yamfa bibia amfa man Bruno nie ene ho city foi enkodan kitinkiti wo mutwa mu no matwa him ene anim ho etire brami mbiobo ya body man aso dan ho afa company metie na tese wadane no ma 7 brami mbiobo obi a obo no ma 9 ene ha de ha me yate na tese Manchester for other for me ntirami enu na yewie game na Manchester for say aguade nyamia say ankeke hu a league party aso ba he ane say wo makọ Barca waso mo so ma we de wo mkodojo egu for mo pomato Alejandro Balde no o mo so mo wo mo makoda mna mebon fama Manchester United na sania wo mo yedi ma Liverpool for no mo di Ronaldo na Real e de mo the same to mo so ma wo mo makoda ne mna no me yeduma no fama Manchester United in fact e tire ho benkuma fa so ho nyo wo mo si ho hwie pa penti Manchester kwa di sankomo no na sankomo die na course no adam Barca and so kobo game Alejandro Balde one so answer come from Barcelona ayebobo ko reporter and now pay mensa aka yesa en komediani nyina koso ama Manchester say one basako na omokwa wo so at the official bid no ebia efina ekopem cha no the official bid ebeko no yes o metime anya branta na yekoko bisa Barcelona for say dientina Alejandro Balde na no ata wo mama na nsia kan yetete say I Manchester United do ninte ana Branton Timamba Hansi Flick is up Obiato and you know ana wakata Branton say o mani nsiakan emfama team and no aye team and ya Barcelona opobiato and you know wakata asem no na the only thing wakata Branton say anam transfer any the way near Messi Quentin Branton no one said that 100% fit in mind and he another Barca game there obesa kodana ontine fie no take decision we feel say be bo no ankasa ne career any decision e betimi abo Barcelona boboko no emomanya de so no head coach Hansi Flick akata Alejandro Balde say enya de so obemana bo Barcelona bia mu no won petim fu from come ane de esiye e wadwumadie so na enkoba me nsa ka say Barca for to 2 many ya South 3 players we no we met many 100 million and the free woman sales in na yasa Alejandro Balde Barca for betona we matona 40 million euros 40 million euros and yeah sika any boa Samantha for ready in case some person motor branta na we me the 40 million kwa likely to met many branta no and yeah number 1 we motasa Macasado one student boa no abaya 40 million for ISL 2 players no and to Macasado 40 and the Alejandro Balde 40 na aye 80 million euros afa wo motasa branta ni dey hector fort wo ni bon be 20 million and we can the same a 100 million euros ado eska Barcelona for for South 3 players way and yan komaka kwanso free Barca akate aba wodumade so na meko Newcastle makwa kwadi dwuma kaka ukwa Newcastle another omukem no mo boy no goals na epiem no between them no ma ba benya 202 goals between them in their matches Premier League nim na yaso ko Premier League nim a team a wo mu goals pa between Liverpool no aya Tottenham Hotspur wo mu between Tottenham Hotspur and Liverpool no wo ma say 211 goals and yaso ko Premier League na bako sema game and I say 2 clubs a wo mu goal do pa no aya team a Tottenham Hotspur and Liverpool wo mu game si cha de o ma ba beto su mi no aya Newcastle and Liverpool game and also ta aya goals at Premier pa and in the history of aya the Premier League no reporter eba e wodumade so and na anopa me kete dia ma na ma me ko France na wo ko France ya say record bi atodwa ho and no Ferran Torres ya say Ferran Torres aba be the third player our journey PSG and the debut game
when you go at the amateur. In fact, and yet just a go per Serbia was a brace, was a 2 goals, 3 goals. In fact, Abantanum, Abe play or Tosumi and not even in a messy. And I said, Nema, and no mere record no a certain Ferran Torres. What Johnny another 2 goals Abantanum, Aquaconia Zlatan Ibrahimovic, and so Johnny PSG. The first game now 2 goals plus one sweat to be and after Patrick Mboma, one Johnny PSG, no, one yes, record no, and Chabantan the other Ferran Torres. Ababa Toso, I am and Sani recorder, and also a total, I will do media so for Ferran Torres, and then I'm a permit now. Mammy Karima Day me, another a day means was set a record. I go Barcelona. Now, you say, Whoop German International, what done in La Liga in a dinner pa, Karima Day me, and so I can't see Sano, we'll leave it to the mark. So we're joining on the first game. When your first go, Edema Barcelona, I have Isiano, Yaso Abanton, Obia Elbonabaso, Wababa play or Tosunum, Atasoe Germany Niba, Wabala Liga, and the Jabit game no, Wanusu Anyako, and the Ferran Torres, I and Edia, I will, you can't say PSG, and a Karima Day Mina, Wanusu Babase, Mubaya, Jumano, Barcelona, no, Wanusu Ameki a record in T, and yet Elba, I will do media swana, and a permit take a cram, Edama now, Mako Chelsea now, Mako Kodin Komaka, now quite Chelsea Bobo Kona reporter, means second year, and no, I'm with you, Swani Bia, me Baba Katam, sir. Yes, Nicolas Jackson. I can't tell the phone says, Atletico Madrid at the BDB about Munintum. Wabam Greenlight is one Atletico Madrid. One to bet me at name. Now, Yazishana about a Bantakaka at the way they call now where they are toso, where they call now where they are toso. As is called there, Hilal Bobo Kono, and Swap China Madiano, a Mayet Ye Papa, it's as Aston Villa. One switch as a Womunya Bante or Mope, and to be China Aston Villa, and Atletico Madrid no woman no many abre pa na dia ma Aston Villa fa ni abre sa Saudi for na tata na wo be tato mu play Oli Watkins no so Oli Watkins kwadia wo mu ni se bia se so mo to Nicolas Jackson ade yan kobeka kwanso a meti efi Chelsea akatia ene anope me kete dia ma Luciano Spalletti me pato me ko tu fe no makwa kwadi nkobeka kwa no anta Rando Kolo Muane kwabna akwa we angazado wo he na brabo na Udine wa wonti asio play anka strikers a omo join clubs a ezanka clubs ni timi die no akoda we ka ho ba okọ club bia na ebo ndimpone go ye bebo game na wie na tase enya de so wa he go ka eno adobo 90 minutes edema Juve against Fiorentina wa no ntima he go afa ma Juve bobo ko no na ye pro game no analyst Shadows penalty head coach say yankemo biantes akoyi nka ya ne ball pa akoda ne yade it sounds physically we are strong yaka ball sensor akoda we e wo biye pa anafe wotimi krabo yaka se striker bitimi ekitabo akoda we so edimentima sa akoda we creative spaces enfama no ho na bia wo so nje ball na akoda we yade na aka go ni sana eno na ha dwene wo se eno ne ade a ha dwene be 2 years ni akoda we eno ne ade no so ha no until Luciano's penalty say no enya de say akoda no he na eno so eto so eso timi ye bibi afa ho ane Rando Kolo Muane de afia koda na kati eba e wo dwuma de so na no pe no mekate de ma ne na ma mentra ne kakra na men ko banim na men ko Manchester City bobo kono na ko Manchester City a yaso me Newcastle edin kobo enkobo mu di nyina Nico Gonzalez na yase Sisi ane Newcastle efi se team na so mu pie mu ye Sando Tonali mu nyina ekọ enti aman fifi mu atampan so nya player sisi ma we metima bo mu ye pa reporter men seka so ma contact ya sa agreement na kaketwa bi no ma reche no mo reche sa agreement na Nico Gonzalez so metima atwa ne club no Newcastle ane ya reporter aba e waduma de so na Chelsea for me ya mu hu aduma mu de mu nya bote na Chelsea bonte as usual me ya aduma na jamam na Timabwa na before kwapose me free ha no ma me from Manchester dey we mfam fam sa no ada Manchester United game na wo mu polo mu lusu ye no Yakobisa headquarter at the Emaho City na Jikarovisi yanka mo bia Chelsea say Manchester United team no loophole bi dem na wo mu hwe Manchester di anomu mapping up strategy at say ebe fit Manchester United so bit Manchester United and anwa no mu yusu ye at say wo mu de kika Manchester for team ene entra mienu ene ye dia papa no e de tuja e wo dwumadie so ma memfa
Roberto Di Zabi diano so from a man. Another Roberto Di Zabi said, the team no Tottenham Hotspur. Well, when Tono with the Anna Tottenham ready. Was it Tottenham ready? One team no. Was it another Omobo Hoffy and Game Nivea no who said, the team in here is as any team power. What about Premier League this season? Now say Anna boys in the bay idea. One day do we as a boys no and young ready now. I have just some trust to say I'm fat. I had to be near Pam. I do a report. I'm in second. I went to Media Swinty. Another Roberto Di Zabi. Tottenham has been head coach, and one who job brutal. I'm a task of a catcher boys in the same. So win him, not so many no more trust. I said, yeah, we are. And your Tottenham Hotspur. Calling more fast relegation at Tottenham, and not as a Sadian and Tretimacoso. And your report. I'm in second. I went to Media and then I pay me take a credit man play a bang. And I was was party. I am the transfer. Me pato would train here. I will a YouTuber now. They play anything at the about Tom Kakao met my too many now. At the man now, what the Mama Branta the team, and so I am Lewis Hall. Nansa could away no Manchester Echo could away home. Obaka Babakatos Manchester United say Lewis Hall now or yeah the long term replacement for Branta and so you look so. It's answer could away born on new player palm. And not the Newcastle came here. Opinion the Jadi Matthias Jessley. As you come up Biantia say I could know woman turn in and turn it and it's a Manchester United. Our Madrid so mu player there no mu player Ira. Woman can go best player no and no mu player no mu do many battles so and you come back akwanso men second e we dwumade so and pay me catch them now. Mame nkomanim kakwa na me ni nkoba. Me pato mame Vinicius Junior. But Vinicius Junior so update am second here. Yes another woman came a month and so boy now no da man no da madi came no mo boy no. Yes you say Mourinho. I go catch Vinicius Junior say Kate, who metawati winning, metawati papa or pentiro, Nessia cano, yes, it's our quantity anope. The Morino Sidia, Cabanasia mo abimupa, Naku, dear, Hoyade. That's why I got Tablant and say, what an eti pampe, and Tibio baby, I know Joseph, Edgenati, in Somo, Eviamo, Genati, and Tabantan Nakuman Fita. Once I come from a mountain, the Bobocono, and also young Kobaka, up, I will do medio. Na, Mamma, Lami Yama. I'm not that Kabana Sabata for not to be a malami yamo. Hunyanti home. Homa to be a man, papa. Made a home some at the body of Mamalami Yaman. I'm in Alaska Star Enterprise. Alaska Star Enterprise. What the water person about quality brand curtains. When Sabakabi or Makate Mabo shit. When we did brand curtains and pato, a beer or aroma diffusers. A bano, a inflatable sofa tears, ring light, and the sofa covers and decorative waters, flowers, party window, center mount, PVC 4000. Ebi ewo makate woman number sino 020 0256 33075 finance 0200281080 na onso nsa komo Kumasi anum say de ayadum Messi are not a plaza first floor and obenyo omuni Prudential Plaza de dem hwem enkanu so de tudu womani MTDD office and answer Ecobank and ayanum hwena wodwani enso ache ho. Now, Franco Trading Enterprise. As I can say, one more dinner, papa, and the phones, no quality ones, so on sub account there. Samsung, Gaby, or Makate, iPhones, no, Winya Benya B, or Makate, about smart TV, or maybe about Franco air conditions, one with the chest freezers, one with the water machine, one at the microwave, one with the blender, generators, gas cookers, and there's electric soaps, and about CCTV cameras, and Nakadia Franco na Aquafa, at the Abba, in fact, Kumasa there, one more baby, at Abba, in Tahoe, and we're doing. Mo turn about ko talent boost up we be no mo old man come we be no mo ho afọ me ko fucking again gen new kidetia when a Franco Trading Enterprise woman no message 0245316969 answer 0501538605 now when a Franco Trading Enterprise woman so etima boy pa process and plant automation as men can talk say muntie business owners ni na muntie ha ana afa mo mani tisa mo so mu ye man kasa munyuma akasa kaseri nyina industrial areas no ana fa interest out on pato commercial areas ni nyina no muntie ha and residential areas no wo mo de niam papa no mo de aba tase e ba be boy pa ana afa real estate developers no mo so masisi dan na wie munya se munya mfidia e betimi abona ama anyamanko ahode no e ba na light no ane plant na e betimi homonize ya wo mo de niam na e di aba wo mo e di distribution board e di aba wo mo di circuit breakers and so aba
wɔn de solar cables nso aba afei nso AVRs no nyinaa Huawei solar packages no mpato your home smart your smart home DIY product ni nyinaa ɔmakɔfa no nyinaa bi aba in fact nyame anim nie ɛba ne cables and the equipment and afei ɛyɛ panel box project ni nyinaa ɔmo de ni nyinaa bi aba na ɔmo ne brands akɛsɛ agitin ɛwɔ wiase afa na nyinaa na edi dwuma ana ɔmakɔfa ɔmo nneɛma de apa ebi te sɛ cement ebi te sɛ tent ebi te sɛ hioke wɔmo de hello cables nneɛma de aba wɔmo de first wɔmo de Huawei afei wɔmo de data phonics ɛnso aba data wɔmo de data radar ana wɔmo de phonics contact wɔmo nneɛma nso aba wɔmo de son of nneɛma aba bibi bia bɛtɔ wɔn akate no 5 years warranty ana wɔmo de ma in a month of August deɛ wɔmo de discount ana wɔmo de ma emom TNC kakra bi ana ɛtɛtire ɛdum wɔmo pen ɛyɛ med compato wɔmo ne UBA bank no ana ɛtie nim hwɛ wɔmo numbers no ɛyɛ 0200077127 ana 05095546 na unso wanya process plant and automation for na omo so tima boy pa wo mata wo mo aso asere enkofa man so yakwa ye di cha kakra edi ama na ma men complete na men fama we na ye hwe de we ania na si kokabna hwe lami yama mo mam lami yama was Chris do so na kwabna lami nie yese no ada daro AS force wo mo kabna na capital lami yama na kamera ne capital lami yama wa mo se nche lami yama be lafo bebe na no huni ene na bodwe se be bo no ejina na bodwe nya sam keto akwa enti lami yama no slim mato sisa no yase na bodwe se ne in fact na no huni first na nka ye nkrowi kwa bana sisa de nkrowi no mutimi se bema ye bema pa enti mu ana no da na odeti 31 for ne 28 for na no madampata kwabna obama wanu hu onwi de se wanyina ne sa edi sa de lami yama ne esi sa de chama wotumi se nimuamia ye paate mu sha lami yana musu betwa de prose na no na baso na force yenka ta kodansa de no ada wayende womani nyi ho kwabna de na lami yama ye omsikem na lami yama ye bono ayese ball no bebo ayese mo ayese hwefa no ho game no on head and fan hu nsem ana basa for say hey tamai afi ni asa so do so mo win 5 there na sa ko basa game bia wo munya lami yama na say lami be sa de no ye ne dia ene in fact abrantan keka no ho wo munim sa no na bibi ha abrantan dia ene bia de sempemfo bisa abrantan no ada baso na supporters no wo mo ko game ni ko game ni bi no eno ada de wo ni tuta atase na no pay me catch dia ma oni na interphone Edin komo womo so mani Borussia Dortmund Edin komo na womo brantene de Luka Reggiani womo fisa kodani ye good pa womo nya Luka Reggiani obetime abama Inter womo su team no etima koyente womo san komedia so mo so edidi san komo no but Roma no budin komo with Inter concern na brantia ya fere Luis Enrique na Luis Enrique in komo no muti no ya di sa no womo da san komo ne die esa so mo he attitude na Inter for the akamia so mo person beton player no ana nkofo ze mo nto na mo fama asem free yeso na yempe ba bi fantie no enkoba kakwan so epa botuma die so na Chelsea boke makati e bedi Chelsea nkoba na Mihalo Modric kwaba reporter menso ekan yesa yesi team and the Leeds United asamba edi sankoma no mo beka me babeka tam se Chelsea asa kuda we in fact headquarter ni dia de Hansi Flick and the babeka sa branta no one by sa branta no beka squad nim ana so on ka squad nim one by na wo matima tutu ne maye but adia ba ko metimi akapa ayese ene no mo hese abranta me take decision am e betimi abo misa ana fe Chelsea bobo ko ni na ene enkoba kakwan so etotwam ego eyedumade so ne yekete ediaman Chelsea wo game bona na Avalo Abaloa one no Fulham head coach opinion is drawing preseason when we say Tuesday Chelsea team no I am very aggressive kwanya mo faso ebo mo ball we move with the ball quickly and then game no on Chelsea baba no aggressive dominant game no on Chelsea baba and this one miano ho no want to do near my Chelsea e betima ma sam ahane pa ene yankoba kakwan so men se kam e waduma de so Lacroix abanto makato so Marcel Lacroix say Chelsea baba se season na say ade ba ko betima kapa ya say Chelsea for expert near ma kama na ene wo
womba ye adwuma no season ene ma nyina betima koye e de ma mane ye reporter men second and na yase Chelsea starting lineup no se bibia answer sir Robert Sanchez better go post no womba ball lekra womba ball James no ma ball Levi Cowell afe in fifth womo elbow Pelastra womba ball Abranta de Jadi Romeo Lavia no ma ball Moses Casado womba ball Pedro Neto Kopama Morgan Rogers anafe Abranta de Jadi Joe Pedro and the Belgian fifth show the Chelsea and here am the time second e we tumedi so and no do penyanity and so Eddie Zabi Alonso akasa say ne game ne anya better crowd woman in Korea Fulham Bobo Kono e for Susiakan winning Fulham elbow the low block no woman should be more prepare atasa ne kwanko be as Chelsea e betumenya good game and yan kobeka kwanso aba e we tumedi so ene make take academy Chelsea for no me pato mo game no komani ni na mamenko e Man City and no da Abranta de Dia Ayo Brady akoda no menya na 100 million and no da mabeka to say the actual fee no 95 million euros plus of 5 million ning na 100 million no sika Man City bobo kono e twade akofa Abranta na no da wo ma wie na akoda de be ya medicals no and so e dia matim na no yankoba mensa eka e wodwumade so kwabra Fabi Lopez yankama bianta say wono de we player de Barcelona Sabasa bato strike Sabata anto striker no ankono enye na sem aye deco anafe Hans Flick wom no may say adwuma no odidi ye pa say Barcelona better player kwabena in a good way beba Barca ana Barca so anto player in a good way betimi abo Barca boboko no enkoba kaka men saka say Hans Flick say ni team no training grounds mrante no the wo mu si eda so be yadini say sa no beto so dia Barca game bi on bebo bia no ene say na no ada wo so boy the same team ye betimi anya no ene ye de firi Barcelona kati ede ba Barcelona so mo mpepiro mo ho enkoto striker bia mambisa Mombasa battle striker one battle striker in fact ni muemia obetimi ade up numbers adema Barcelona boboko no enti simple Kobaze said this air transfer window womantima top player bia ombebo eya wo mu game ni sa somewhere January after so my so metimanya another player obetimanya another player and Kobaka kwene another thousands from Muhammad Salah and so enya ni go amane ma ye kama after mama Branta ni dia di Julián Álvarez kwabna Julián Álvarez de ye to akoda no fo won free team no mu kwabena free mu na Brante wo mo mpɛwo sɛ no ado mu kohuru no wo mu huru ni saa ene whistling ene eme pi wo mo hwesa Brante no saa ento mo pon game no ana players ni nyina saa sɛ so mu checha aye supporters no ana Brante ye so ko bi ne yese officials ne kata say kata ogo he akwa be say umu hubon wo sa petangum kwa na akodi wani so and kwabena yese no ada Atletico Madrid pay for na amakata Brante say any kwan say wani team no and so ko checha supporters no umu ye huru dada and to enjoy na Brante di jae ana and right to the tunnel wono so echo dressing room enti aratama players no pitch no so no na Brante no kwai so mama na ni ayan tutontutu o header ni adamfo o header ni obiana de essential wo mu kwaye ayan response Simeone di ba no anu ade ebo game ni wie ya ye bisa Simeone o say no kre wo ma ne kata Brante say e ma ne nko checha supporters no peda de ekọ so ntinu no enti e ma ne nko ano bisa so okay na okọ e dressing room no so e adenti na e ba na sa ano say sa no in fact wo bo supporters ne de kwabena wo say onye in a position so betima kata supporters na na say obeta supporters ne de omonye na mum de betima ya say team ne na so he say team ne betima gina ye and kwabena say supporters no so ne o mekum obi o sani ombe yo bi den yo Diego Simeone person tell say onye in a position to do that when the Jumaya Park and so the players no nemum dey no clear say no ata wo ma no mkate Julián Álvarez say e mani nchecha air supporters no ana Brante so on pen ho ansem ana ja ofata nanum di anoko dressing room ani a reporter epa e wo dwumade so we su na ye gina na ye den krofo amanso nsem no e de sia na kwabna ho Yakuba Minta na Liverpool for Epans wakakupra eno ada yasi 2 to 3 months ana Brante no be ye best line no enti ama
adeɛ nso aha adwene yie paa wɔn sɛ wɔn friendly game no mo boy na chess abranterum enso eprae against Roma na better update am say say so na we mu din komo drawing ni surgery ni ade nyina no we mu hweso metime enso enya abrante no enti Liverpool for so apro so prae no Liverpool for egu so mu din komo so betime nya Yakuba Minta no de todwa Carlos Baleba nso no adakwabena Cawinton wono nso ebae why the medicals and pass 5 years no manya sign akoda nti oba be adwuma no e Manchester United in fact mo transfer papa wo hwa no Carlos Baleba ana afi Alejandro Balde se no ko beba mpodi a nti mawie medama sebebre 2-0 Hull City pacho bitibeko mo no best in Ziana abra say Debbie titi enko azam pacho se mo be see kuni say dia minimum sa bezem chese mo be di league bezem chese 2-0 mo be see kuni say because the minimum say last season template na na dey adwuma say na mulu su ye Mondays yen discuss Manchester United you know it kwa na say me say so we say okay last year ni na no template no award for production and calendar na FIFD ba omunim na so omu yawe they are part of the team. Mate. What I said, the agreement is that Monday Bianian discuss Manchester United. Mate. In terms of one pay one pa as a key member of this team now, I'm rather down a person who busu. At you from Pamcho, Mondays and discuss Manchester United will show you so. It is a be and now all cancel better Manchester stories are. Of course, in the presentation of us in foreign news in the bit with the amount, but we don't discuss Manchester United on Mondays. Why, Auntie Ayana Marshall so